Bagaruka no mjeni wetu and of course program yakirisimuka waiza kutwegitaho kandi niwe nubanyeta cyo butungi charity omwabahereza ba program eji leno mjeni twabagambire no mukugo mu nshongezi kandi binje no mumanya okuruga harimba regional referral hospital Dr. Kumba aragurira abana bitu namwe no butasiba tugabe no twecira tunenke kechitenga chebyo kurya ha mutwe tukuretire konka we bari kwehayo okakora ngo kwoshemerire bwe munkirize mwakire kose nakongera kube yanjura kwa nyoti nkuma byende kumukwataho yabwanyuma tuze ahashonge yatureta turiyo mukwezi kwa munana okwatina no okugamba karingwa nakagufu ahakonsi abana omunsi yona so no mwaha ryaba kumabiru kwata abana no kubine kubana batwara zubwa omunshongeje amnonga nza kwesaba ahawuyonjo obwine kwa buri omukonsia abana aba we nanta bukozire na habahoki Dr. Twakwakira webari munonga charity ndibanyeta Dr. Kumba Elias ko kuyabagambira ngiye mushaho wabana muri Mbara Regional Referral Hospital niye ndukurebera department rukuragurira abana kandi ngiye mushomesa mukuru wabashaho mu byo kwega ahakuragurira abana Mbara University of Science and Technology nashobora kuje hano irizo banzaganiraho ahabyo konsya steke munonga mani ahubiyonjo kandi abo kugira ngo uko kwezi okwa munana ekitongole cy'amagara umunsi yona necukuteka hakonsya abo kugira ngo okonsya nekimwe abinte kucirayo umukwereza abana amagara marungi entandikiro nungi kandi kwine ebirungi bingi ebikurugamo then each week specifically niyo week umukwezi dedicated breastfeeding. Okay. Yes, so bishintandika ryaro kwonsya rero mbone manyengu amabera ganyine kuba ni mbono kunshime kwa ninga tebekanisa ino wanze ngo abo inenda amabero ine kuba no gasimura manyebya katolisi kayengo preparing ahabo umwana wawe kwija ko gawa like no reka koncheze mirumiwe. That is true sharo kwonsya no kutandika ku planning ngiro ngo wajirenda actually abo kuba already ko kugirenda no wena masukungu mwana aza kuzarwa uhika kumwonsya kandi amabena gatanga kuhindukaho kutunga changes ninga mpindukaho mu ndomwe erugaretera gabasa gukora amashirika kugira ngo bwire bwaza kwika amashirika gabene gabasa kurubwija kandi garukwemarira then umwana kukuza kwika kuzarwa amashirika gatandika kwija kucare konkana hatandika kufunga amashirika gecika echa higuru ecine mu kirisa cinjo kucaraho kugira ngo umwana amashirika garukubasa kubanza kutunga yamara kuzarwa gutweta colostrum gabegine byone byakwetaga kugira ngo abeho umurye byo biro byo kubanza arindirira ganda gumana gahinduka mpora so yes okwonse no kutandika ningo kutebekanisa no kutandika buntu kirika kandi hati ntumanya ngo haro naba kugira ngo buri muzira kabe na choosing konsi umwana we konga hino bundi special circumstances kubaho tizizaburijo kugira ngo muzire abaze kucuzinga ikindi kitaro konsi konga right now even no mbubire bwa HIV nabiha hati tugira ngo buri muzira agira ata ayonsi umwana we tariho exception ni kugira ngo ngitinda ayonsi ntwa kuplaningira anote kwa kwetegura psychological kuko konsya kwine okukurwa mu mutwe umbongo mu ndomwe na actually kemu koze kuretera mu muntu ya yonsi yaje nezitandikiro mu mutumbo ngo mu ndomwe so muzira shano kwa ine obuteko mu mutwe no businjo mu magara kuza konsya je kurunje so kwa kuba ya pressure kwa kuba ya tension kwa kuba na shasha kwa kuba mabere garushasha ginamwe birogine bironda naguruse narimo konsya kurunje kandi yatonchiza kutandika ukonsya no kutunga mu buremezi so nche na muzire yamara tukuzara actually ntugira muzire yamara tukuzara umuleba ward ashemirire umwana bamara kumusharorera bakamuteka sweet bacha muzire then umudashika shatuyezo umwana wakatandika konka n'unyina bakubatakeza kumutereza koshinka kabicenjire ngo kuno konka ninga no kuchirizo mukuru umwana ikintu cyuranga kumuteka muco kubanza ni survival hat survive yo kubanza niyo konka so wamuteko tahibere nangwa ibere yamkwata nka ahitamo we nahinduka tandika konka narakareto nari yimzi umwe yashama yarkwata so
n'ikintu cy'ubuhango cyo kugira ngo ni reflex weta kwetagana kusitekateka okay ico konka so njengu niye nshonga bwenca bamwe ibironka bishatu bitane byo kubanza amashereka natagine nabatindo bonko hari ibintu kubasa kuretesha cyo kubanza kugira ngo amashereka go nigagara mu macha kutandika konka buna buri katonda kakurwa mwe mu ibere nikakintu mugasho kanka kajyo twizi noshi ni twatiriyo twizi ni twatiriyo tutonyo turutuce konka buri kanta ko mwana rukwihamu nikakintu mugasho upfa nabyo ngo go kubanza kumuhondo ngagine ikirisa cy'amani kuciraho kitari cyaburijwe so nubuka kwa karkace utagiyeta mace umwana twakwato kandi umukwata bo hibere nico cikuretera area na nkeji switch yo mutwe yazaho rero umwana amashirika gakeyongera cyumwe so ko kucerwa kumutaho ateje switch cerwa kuzaho adacerwa kuzaho umwana gamashirika gacerwa kumangana so buri mwana kwata buri kire bw'umwana kwata hibera hati rero yiyongera kureta shi abayengera kuri gabisa na ahantu gabisa kigamba no cyumanye gabisa ayiyongera kuri gabisa amashirika gayongera kandi burukuma konse na rukoma kurawusya no kongera umunsi mu rundi minjo amashirika ntuga kukwisha kucererwa ninga wagumata ku munsi ninga wa mwe nchasta kurawucira hatugo na kukugabisa kutanta kucendera so shanga umwana ninga umbiru gwawe kumuzire amashirika gatakura kugira gatakwisha ngebuza neza shikande ndakabire konchwa kandi mbyesasi so shanga so ibyo byo kubanza byo kutandika ibyo nicurundi ngo muze umwana yakwata ibere yayonka buri kire kandi umwana n'ubu yamara kuzarwa nanamanye bwo kwitaga konka nayagira nshara nacumanya Yesu ureba yara ureba yaba rusinje utakarinda ngo cyo kibeho yuba gizorota wamtira hibera action turukomene ngumana kubazirwe ayonke emerundi 12 umwizoba iciro ni ha iciro nizoba rya iciro nizoba ndaka so icuma sangoro must buri atakarenze shahibira atakonchiri kuko kwa Dr. John Tchobasi imagine ngo uriya show ijeji nakabaza hibaza kwitegurira wasiga wa munsi ya Yesu konka kandi ukunda atahenye kiromana ka konko almost je mirundi 12 yo rukugamba mu konse chirizo ki konko mu ihangwe mwe spread sheba distributed ubiro burikire hatari kugira ngo yenze nakenza ku munsi ciro niza kugira ntasi namwe mucyarenge nzazo kuzigamba zo kugira ngo abacara nazara umbero bice barakamurumu ayirukanga barakamurumu uza kugira oti mushanga atayitebekanise ukwara sigo umwana anho bakusanca kurunda za formula ni bantereza mburizo formula na ndiyo mu supermarket ya formula ntwa ari kandi yenshi nda planning busi atugana pumping pumping hati yunago ne ya ngo umwana we yakwatonchira ibere at least atunga amashirika yenje twite express breast milk ngo umwana iwota kubasa kumukubora ho kumuyoncheza at least tukamura amashirika ugateke container ezibonire zitebekansibwe den umwana gerata ajaganye konka nabwo kubwiha muntu ugabika harsefu tujenganye nk'abantu ka freezinga kugira ngo atakaza umufreeze actually umufreeze iyi mfurije naza concept ngagata kufitira kuza gonze kumunsi no gihamu ugateka umizi garukusya gataka boilinga ningo kagateka gatagata gaikatembeje yakubire iyo mwana yakubye nagoncheraho ndero tugamhereza so that is okay okay ahabwa abakazi abakugira bata abakuza ko batariho kandi umwana akirikonga iyo mutwe nango umwana umunsi kurwo yazarwa kuisi miezi 18 ngumwaka gumwe n'icweka nangoro kwasa kusindika kase myaka 2 welcome konka hagataho no manyagwa mwe n'umutandika gukora maybe within 2-3 months njiro mu gukora njiro live bakwasa kwereza era n'amabere gatakagwa so shanga umuntu yahitaga amaro kwa kugira atarukunda ko hari of course naba amabere gatakagwa umwana kanyonka ibere kagaruka gwa ejo riyare amabere wano yirebera uri kuriya kurunji umwana we yakonka tukashamira kugwa kugira ngo waze kwirarira inga kandi batine icyo kubasa ku replacinga kugira ngo nyowe ikintu amabere ganje butagwa nishicira ukunzi umwana akagira amagara marunji rere no we ngo reba ikirunje ducira mu cyo kandi nabwo still ko kubona irebera dukora exercises wa mu konsya ya uri kunabaje
uri urya kurungi amabere tugashimira kubwo Imbere nguma guritaye. nguma guhamera gutinya shonga yes hati Dr. Nyina tushume tuzaha cyo buyonjo Yes. akwatu ari twatanditsera imironde yashimye kwa nayunka na nebindi mwe hatagati yananisha bangu turebe no buyonjo ki ubwo Yes. naho hinabuna nakurebera mu makuru bari kugamba ngo bwiro mutunga abana yes abari kwirukana abo kugira ngo buyonjo bwito mu munsi ya Burundi yes mwene tutangazeyo hakajira wahonogaho hato buyonjo niza kuvuga nsombe ntume binga shatu ico kubanza n'umuzire ubuyonjo bw'inko muntu then ubwo mwana hamwe no bwite bya kukozesa umukonse wa gamba principal sinariya so yenda kubgamba byo konka katwanze na nyina w'umwana n'ubuyonjo cyo kubanza kuya from time zero from time zero okuriyo kete bikanisa kurungi na nukuna actually hata tugira ngo umuzire yaza kumureba anabi Niriye bishara bikwitereza bikoyeshkaga anabe bakutware kurungi bakunabise wote kwesa ko nabisaba kunabise wote anabe rukazo mureba wahika muri baza kunabisa basho yes bakunabise kurungi namabere bagozi n'ingaro bazozi kurungi nabi kureba ko baguryo muyonjo kutandikiraho icyo kucheza icukuru munongo kuchira yo mukonsya ubuyonjo bwo konsya no kunaba umungaro umuziri burikuza konsya boyine amizi na sabuni onaba umungaro uzumunyunguze ubone kwata hibere icyo neco kubanza cyo kibasika twita agashindi ntibasika konke kizibu tukujya muri cyaburijo imagine umuzire uryo umusiri yagenda nakererekeye yakaye yakatera haka nakene bakora akacucu batekansa aho mwana atandika dino nakaye ayo mwana atandika kurura umuzira irukangana nibera za kumunsi genda na mizi na zabuni kine cyangwa nakadumara Kristo nabo mungara ko kurgumu umwitaka kutaka konsi umwana n'ikintu kitaracho burwire kireto kwirukana so munabo mungaro kano nabe utakiruka ngo tinisha nchirirwe umwana urere yaziribero kayikana uri heno rumhereza iyo wakwata kwata rukwija iyo waruga ne batata kwamenya kandi heko kwata ho ntamezi ko kwata no yo kuko nibaburo so ncenda kuna umungaro kandi kanabazona zikera je na sabuni kamunyunguze ukabona kwatibere ikindi ntugira ngo buri muzire anaba Kristo mukasheshe no mwazi yombere kubona kubarire muno kunaba kurunja amabere wano yonse cyenda weka amabere urukundo urukunaba ubwo nabize ko kanabye kurunja hargehe coya hargeho ibyakuzaho biyona then already ko kubata kubasa korecho kaje ngo wakwasa korecho wahikomuka yetegure at least bantu jirota utunga kenda karunji simura amabere amana kuza konka na sabunde no ugasimbure na kenda karuma mizgonga kugira ngo mwana yaza kwatibera kwategezereta ibere kirine kwa kurukwata ntwana twenda ngo akwate inyonto yaryo hamwe na nece cha black kiriye turubiri ibere ko kugira kurungi umwana ncenda ngo na necha black cyona kwatire oh yes so icyo naco cine technique ko natekwa kuba akiri hi kurungi kugira ngo akwate so contact ejo nitaga kubura kirine iriya cyo nico kubanze cya kabiri umwana nakwata to kininga mtugunga no cleaning ibere yona kugira ngo umwana hari akwate yataje umuntu gwibere aneco kiri ya bracket cyo turushi tweta ariyo rumuri rungu habe hari clean ako kwa kwata twasira kasta yo mukanwa umuntu mwe harimo ubu ducts ningo ubuhanda ubwo mwe amashirika gayemerera gatakajire mukanwa gataka mushikire so kwa kwatabona ya squeezing amabere amashirika gabana kuzankai kwija kuzumukana kwa kwata nyonto yonka nebe negagatarmu ubwo kuna kahanda just kuteka mukana nakanga katipo kuteka mukana ngamshirika ngagara so ncenda aho hona abana abiri habonire umwana yakwati ibere ariteka mukana agimate gije gazumukana gagere gata agatumye yes aho neza gambira hono kwata umwana kumukwata kurunje ngo atacinga kurunje umwana cyo ncenda ngo mucicire kurunje aza mukono gwawe abe na imwe nibere tamuza ningo utiyetaga kukunda moti we straight kugonda dena jero umwana yuko straight kana yana yonka be nakureba hamisho actually ruhanga kangabana kugira ngo awirobwe ubwo kumwana yakira muto distance yo amisho ge yiga kureba aje kuciraho na distance yo kuruga ahibere kwikamya amisho ganye it is vegeta foko distance wajiro tokoga hoko ntambera hari ntambera hari so namba kureba amisho I didn't know that then ikindi
umwana nawe tutakasiyuminga ngo utakwitaga kunaba mu ngaro especially ko tutaga kusemyeze n'etano mukaga bwira kutanga kwajura iki yareba kugira ngo in excitement nayo nayegenso kwiri iki yakwata kito mukano tucheta handi to mouth iki yakwata tagerata kwata na tumukano atende or mouthing iki yakwata bakaza picking hasi tumukano aho nangu niyo stage yo kwirikana kugira kukanyira munonga abo kugira ngo umwana iki yakwata na tumukano kwata gurufa kwata bishintu so ntuyenda ngo abana nabo tugakora nabiso mu ngaro ejejo tutakacerwa kurinda ngo we abanza yenabizo ayige kwe nabiso mu ngaro ninga abanza kure no umwana atandika kunaba mu ngaro cyerkare nawe tamizo mukasoforiya nyije mutemo bwa na sabuni nawe nabi ubone kugira ngo ahera ashohora yakwata byona at least wagira chance yo ku breaking asaye ku burwiro wamna nabiso mu ngaro nayije kunka umwe nabana yonka akigira ati naburirwe yenda ngo akwata mukano so at least abe nakwata mu ngaro kandi chance yine ngo muzire no bukuza ku munsi so bukuza ku munsi naza kunabiso mu ngaro ni ukana acho bazo nabo mu ngaro nabiso umwana mu ngaro wenda kugirota kumutahibere so echo nacho ncumuyamba nko muyirere kurebeka muti yatunga burwire ubwo bicirukana no kubatiganisa ngo kozo mukurindi mu kushingira cirukano hatari na program yo kujema amyeza kwezi kumane cheke amyeze ibiri ne cheka ntubatera kakatuka tugeta akabazo ntubacinjira akabazo ko kweta rotavirus vaccine kono kayamba kucinjira ikiye burwiro kucira kuri kwata abana kandi ubwo burwiro bwo mu kwata nanguna numzirije atanabira ko gushira umwana mu kwata umwana ko nawo mu ngaro numze gutwa kwese mu kwegesa ko katiyambere doctor it's very important kitari yecho kurutuko nangwa nare bicweka hatiya nijo tukatuye mu rukiko rwa Minisitiri twitegereza buri mutegana sense ya Uganda umbana twashanga ngo abana bato right n'abantu batunga ukwirukana kayicire kwa kanya kukwira okugira ngo abazire byo ko namungara babyeyi birwe oba no kwiga kwegisa ko namungara nakwibire tindu kumanya kandi abana bako affected emyezi mukaga mushanje munana mwenda ikumi aho konsi yaho kwata akwajura akwateze emyezi mwana tutambura no burwire bukurwa so ukunamungara ko abana ko kuri important ekindi nibitukozesa wagamba ko breast pumps ko kupampinga amashira ugacirira mu container ni ugateka mu bottle ningaro bwa plastic bags bwo kusiringa ukata mu shirika ukateka mu freezer ibyo none byitaka kwa kubirikina of course ubwo papuro bakugabika mu tokweta kukakoza guno murundi no kura packet kumara ureba ngo wamara kamura amashirika na pampu nuko kubatine pamba ida nabo mu ngaro ukamura ibere uteka mu cikopo ushakora kama uteka mu cikopo then mu cikopo uruteka mu container yiciremo ugateka mu freezer ejo container ico kubanza zero ukoshira ko ine nyinji minimum ya containers nkamukabi 10 kureba mu izoba kurebeka ngo tuwajigarukamo then kuko fatajigasha tumensa ngo wajiherezo biro kujozya kurundi na sabuni na mizi then ukagiteka umizi gakaboyiringa then ukijihamu ukajimunyunguza na mizi agatecere then ukagiteka mushane ko mu mushane ukajuzi ko nikanja ko mizi gari angaga so nigandi nakandi gabasa kwemara rotine buro kunaka konka gagumana gatonyuruka nago nigabasa biragata kugira icyaza uteke mbire tinabunanka tabukokoka bahendera mwana mu affectindire inje tukugira ngo na boto tseme ko twose kumara ubwire buringo so no nanga wari yatanka kwenda kuhinduka aho kugiteka no naga urundi ndisho kana wenchenda kanagamba woine nakije boto nyinji kugira ngo boto utakasha muri appreciate kugira ngo hati umwana yayonka gaho mukante mwagandi utakajugiza nekoso umuntu gumwe bene je ngoro munakwashimya kwata kugikoresa twara basa munakuta kujibasa ningo gota kubasa kuba ine nyinji kandi boto atanzugura higure nunji nzugura higure munonga kandi nabya ngo nitaga minimum ya boto zinkamukaga kugira ngo waza kwika akoze ndijo ziriya zibasa kujo zibazayomere kuziboneze kurunji ozereze then na pampage nene yari kuzi yetyonka boto kureba ngo tiyagereta tuwagumana pumpinga utari kujozi yakuba no gufa kutandikira na those plastic ubushafu bwo kubika amashirika nako nokakosa rimwe no kiyam babsirinje ukakosa rimwe ukimara kateka mu freezer wayiha mu mashirika gatagasa ukanaga wataje tunyo ubwire y'umfumo naka imbere nguzire kandi ngindire ntambike ho bundi nacho tukozese
kandi nabwo still kuza kubukwata banzo nabo mungaro. So the first step kunabo mungaro. Then ko kweze ibyo amashirika tugashimira kumara wire uringwa umuboto gamo wamara giha umfriza ninga gatanu umwana katanu kagunka utakata minji ago mwana arayonke kakasigaraho ameza ngo arinzire ngo yagaraka kwenda kunywa agirata ugaruka umuhereza hakinga agaruka basa kunywa umurundo gumwe akagahezamo akoko kwatagahereza mugago mwo gemirire ngategeze ngo agaruka nywa umuntu nk'uko ko kujya gutahiramo sechi kumanyisa nyine kuba mfrizinjiro mu container winji ho jango rukamanyo umurundo gumwe agarasigara gonyati. Yes, exactly. So uko butacukozire niho tukutahiza mu kwa karete kizo kandi gari amatagitaga agesano umwana no mwijuriza umutera muka 12 anywa honka mukaga ateshe nasho kikabe kitari kirunji pimireza na ashemera kunywa kasigaho kugira ngo ayigutomanye ngo yiguta konkata kanywa kasigaho minji mununga akasisikara kagwana no ferwa kanabo abinjije kugira ngo akaguze resente atakwenda ngagire gata gasigareho kana gasira atakwenda ngo agumaga kunkaga kumara wire uringwa minimum maximum kabe gatakorenze shahina umbuto kurenze shahina kandi gacinjireje utakagari kagareho pe naho nakeja mizo tukasta yanywaho ahigarize nza kugira natanagarkanyo gakurenze shahina gatandika kusisikara nkamwe naenda ni munywisaho ngaraka nkomaje ngaraka mbikaje within those 4 hours yayenda go nagarkanaganya yena cheza gargaho now niza gamba kintu cyo ba leta hostile eshinaka abana bakunywe abo kunywa mate gatari mashirika risk yo burwire na no burofa kutaho mu matago yo ne yongera kucira bane y'amashirika kashi bottles kanazo zumwe na nabakureberera kaditwe batebe kanisa process yo gatebe kanisa itaga kijiko itaga cyo gajanzi aho itaga mizi gatekere gabonyireje so ibyo bintu byo kureta hamwe kuza gatebe kanisa ubateka ibere nayo yongere yaheza kare buzima wakireba so risky kandi cyo tutakwencouragingira abantu nika kugira ngo tushakike ikintu cyo bantu kukozesa family zindi kandi bina mashirika yezo na asaba kusama mashirika uvuga kamura uvuga munsi director ruhu icyo nshira mu nonga mu kugira kukozesa family yeah abo kwa nabwo ikindi kintu advantages zindi ziri mu mashirika mo henyine no ubuhango burumu ukucinjira umwana kugira ata kutunga uburwire za antibodies nuko tukuziye amasasa gakurwana so uburwire ngagari mu mashirika bonding umuzire mwana kundana na nyina ko bakakwatana bakaconnectinga n'icyo rw'umukunzi bottle feeding tucira umucango enanka na temperature yo mbere gutebekanise amashirika niyo gakwiziraho temperature kugira ngo butagasa ubushemerire uwo muri guteka mu enanka wateka mizi ubundi ushanga gahozire ngo ndoza kuranza ningo ushanga temperature iyo mwana cyangwa agatungira utaje kwasa so ncho twinkarinje umwana konka umbiri uko sachi za family ziruho konka tukuzenkarijinga ne haro special circumstances nko muziro wazara yabakirwira rwira munonga kaba tukuzara abaturebero mu irwaro umwana atacibasa konka ona ninga muzira takubasa kureta mashirika nakamwe gakavoma bw'urwiro bw'umuzire aho twazavuga ngo fine ko sachi ko safanya ningo mushahizo kubanza ubundi umuzire mashirika gatakize kandi umwana arwarire ariko itaga cyo kunywa twazavuga ngo fine twitera isho turi ngitse okay konko bwiro bwinjira uhangana hanga umuzire amatebeka zanjye amashirika geye gabenege marira emyezi yo kubanza mukaga okusimeza mukaga twango to introducing ibindi byo kunywa nane byo kuriye bindi hazabonaho n'hintu bicwetaga abuyonjo icyo kubanza najya ngo umwana nabo mungano n'umza nabo mungaro konke cyaka byo tukusiza byona kureberera umwana ubwo wamutera ubushoro nanka bamutera amatena nanka ugajanje ubushoro mu cikopo igikopo cyogize ikigiko cyogize kandi babitebekana cyane umushana gwina mu quality ndire radiation iri kwita bukoko cyo kugambira umununga no kuyamba kwita ci ubukoko of course abingi atwakinde mushana we nakatandara umunaka mu kiyungo bano babiteka so ni nako kuruzinga mukaci kumva ko no we n'umushana kayanto kucira so kureka ngo aha a stage yo kutandika kuteka mu ibindi n'abana bakutungira kwirukana kucirayo stage jimwe tsemera kurebera kurebeka ngo umwana atiyagira atiyataho mu bukoko okay tutakeyongereho aho doctor hinaho nshiteganisibwe mu wira ngumenye nango gambe nchikobuze hinaho ndanare biramakora kugira ngo
yari umwambashaho ahahirwa rurito he was like oine kuba waza kuboneza ibere ryawe obatekera mizi gatabwire rero ogarinde gahorombe mbega rufutagata osimuze ahibere yes haza hikiri kugira ngo ibere rurigize rita njana ningama wota kwasa kubona uruko nabagurika shesha na buri mwazi kurungi ya then aho kushiraho umwana wa mwika ninga aho rahikiraho uri kututuka n'icyo takufata no muhibere ukagerata banzo nawe kurundi simure namezi gari kutagatamu katakufucira kwa kufucira yako atayataho umuntu akangarana ni ukoze n'utari comfortable then ajurota urebeka ngo uburuvo ugabasa ko gwazo ne tutu byagira bita byarga umwana abone kwatibe so njire kifaraska cyango njito mwanje ngo meshike homba utagasirize mwe agari kujya gati no kirimi kana atabustambara canje akenda karunguka katawero omiziga rukosya nkabanza na buzabuza then nkabona kasimura cyo kintu shonga utakoyese ya fayini nkaga bakuteza mu hotel kuko nabso mungara wo we kakata kose ya fayini konka kurebeka ngo ibere rikiri niyo papasi ibere rikiri kandi yafucira mununga umwana ngo yataho umuntu akangarana just that instinct yo kutomuno kakangarana ni discouraging kandi niwe ibyo leta switching off hari switcher very sensitive mununga yo conscious ko ku switching off kuzagaraka ku establishing conscious kuzagaraka gabsa rutaro then haro noreba ndonse kiro nihangwe ko kuwanugamba atobwire bwe kiro nabwe mazima nabwe no advise ngumaze ni mukanazi we first kanaza kusimura hibere waburi byano nabiriji ndukuza kubiyama no mu Africa abazire no bararahiye n'umwana abana babo kugira ngo goce tucunsa aze cyo kino cyamba mununga mbinji okubondinga kiro abana bakora bine stability of mind kucira baba kuteye ko munankeje nkahi umukatanda kuri hanga hari umwana w'ukwezi kumwe muto mukatanda kuri urukuza kwimuka ubanza waza kumuronda kumwonsa kachimsi akagaruka urakashira ibura so twenkaje ngo it's okay ubana kujurota umunsi kumurara hino nakakajira ubutagasi kandi akajira atakonka hiyayendera n'umukiro nacyo no kuba bakugujire by the way natumkunare narondo ibere ngushangire nayo konse ibugujire ko kabari ko yino so icyo ntucetaga ntucyenkarejinga kugira ngo umuntu agerata ayonka umbajungu imbere nango noma ntira kopereza ibintu bingi konka twayenze ngo muzire arari no mwana we amunsi hiyayendera no mwana hiyayendera konka yiyongerera atabanze kubuza umuzire like that ichiro chona hata utokota kuna burikire kuza kunaba ungana njenda nguwaza kubiyama ujizota nabi mwana yunuke busheshe wimukonabe atandika busi Dr. Kumba Elias okuruga Harimbarara Regional Referral Hospital omukugo mukureberera na no kujanjaba abana kandi abajanja marakeire nizi nyesigango ryabire rya omuruburuka mbwene turiyo tuganira habuyonsho tukaba tukoratara umukonsi abana bitu bitabwe twafire yo tuboncheze konka nyenda nkuturagarike akwatakuza okacho mukahumuro twinde ubutumwa bw'abashubuzi turagaruke ni nyenda ntangaze kayandemeraho manyo tagasamizi manyo yose mrundi 12 mu kiro nizoba nantakoze rebyo oyiherehe kirukano ekiburu muzira ariko basaguma ngo kibasa ku rugomborofu nenche kinde cyakubasa ku rugamu kugira ngo mwana wanje nimba namutaha bunkenke ntamukuza nko kunshime kwani mukuza okorabira umukonkaje hari obuyo twahura ogaka aho nho turatandikire ya nituraje twamango kirinitwe aba program ya system kantiri cyo butunji charity umuhereza kandi nchine Dr. Kumba Elias okurugaha Harimbarara Regional Referral Hospital wisha kutushobora kutuganira aha buyonsho butinde kwa ntukora haba kwaterina no kuonsya abana beito on processage nyenda takarja tugambire bishi is it only about itwabachara abarukuonsya ngana no mushijo inaho rukwiziramu aha then nanyana ngo ntakashira kibuza kiranzira natayo na nyenda twanze twareba ni bintu ki ebyakubasa okugira kwate na okugira amashereka kwonsya ninga okushanga gabura on process ebyakubasa ku affectinga okwonsya kwitu omubugufu
then nanabire ibintu tukabona kabisa we bari munonga ibintu byo kwasa ko affecting ko konse cyo kubanza ni psychological mindset y'umucyara ya umukazi yabatine businje atine buteka ayine bikumwera aricereza ayine bikumuteganisa ogweta kabasa concentrating konse kana ja muswitch yo konse essence munonga so buri kantu wamunyizya yataharuhire ya byamuteganisa murumo ya shangatine cyari kwetaga yaza kwate cyabura yakina cyo switching off switch yo konse akabura konse kurunde cya kabiri ni yanashasha yarwire yabarwire so urwire ubwo no bumushara kwasa kurwara no cengezo konse kukarona no buri kuzamabere bwenyini ukashanga haronka ngebironda ukashanga ubundi ibere rwire ryazamu ryazamu abanyakore bire kigamba cyukumireno bagita amahira hazamu urwire umuntu umwe ubukoko buzamu arishasha ati bire kuri kushasha ninga ryazaho ibironda ninga ryazimba icyo kimuremesa konsya bene chindi no kuba yitebekaniso kwarire okwanyuire akutandika yo kwagombekereje ucinenda kugira ngo baza kuzara gube gwinamana kuko samusherekana gargom turiye muzira rukuriya tuko kubutarire tugatunga ngabonire even nawo no yonsya kumana birebera jabinda ati niko ndanywe munonga neza kunza gumuka kandi titinku cende cyo ngaha ubwire bwo konsya tikiri hari ticawe neco mwana benefits nezo mwana so onywe oriye umugize rotano ibyo kuri bine kirisa kandi ibyo kuri byine imwe n'ibyo amashereka gararwa quality y'amashereka iri kurugamo na nene rugumbi byo tirimo so nto kujya kurunjo kerebera kurunjo ukakora exercise ukagira amani go kugira ngo utakara ko kuruha deno konsya ci konsya umwana kurara aciro umuzire riraciro umwana rire narura ati yashisha we nahwiriyo nawe nabayo konsya kucendera kushara mu kujana kugira ngo umuziro mwihamba tungisha yo kumuraho aho muri agakane generating arena yonse yaje kurundu so ibyo nibasa kuteganisa konsya then na numwana yagira yabatakunka burikire amashereka nabo ngacenderana na kigambiro umwana yawa murinze akazenza ku munsi w'umukasheshe n'ingeciro n'abantu atu ejo na cage switch ni mane cendera ko ndaga switching abone kabisa ushanga mu eventually bishikanda baba bagira ngo mbatiye no rwonko harona nawe kugira ngo okucura bakuzara umuntu go kubanza ibere ne bari sensitive munonga bari kibitine baba kibitinire ati umwana cykwataho umuzira yekanga atwa kwikanga switch rugo no mwana nawe agerata agumana baronda bibura yaronda bibura so se umuzire yaza kwika kuzara especially kuzara umuntu go kubanza mano yemanyiza ki okwata hibere kuri bwa sensitive stage yarugamo okurwa umuntu kugira ngo ushobore kurundu gutaka mu buryo munda no kwata mu buryo bwana kurura kugira ngo ugire gutagumanyire gushobora umwana cyo kwataho urako kureta ki amashirika kwagamba kushasha nijika Mungu natuzom periods burkwezi does that affect Churunji wabano yonsyaje unko kunashobora utarukuta mu bindi akutandika konse umwana kakana kwatibiro ndakikazo kwanza kumyashatu uyaza bakagumana yo ngo tine ibintu byo kumuhereza hagataho tokuza kora kabwara ko mupwezi icyo nicyo kubanza ndasa kumara imyezi kamukaga ne kurenga hari koma konka hari konka cutting across hari umukazi wabo kize mico n'emitwarize yo konsya binji nashaka yamara neza mukagatakaje mu mico so hari hecho kunga no gukora ko mu mico na kumwe ntahinduka ho amabere ngani gashashamo hagera na hormones zizahindukamo kunkezo still hatoshimire kweterekanizo kamanya ati yes ndiyo nizo mico amabere ngapinduka ko kakanyiterekanise cy'umutwe mbase conscientine ci icintinire hata nikuza kuzacuguze kinasigireyo nanyenda utugambira abashija ombuyonjo bw'abana bitkunka hine iba kubasa kwiziramo ahubwo batatu berende mitwe tukazana pati kubanza ko kusigo mushije nyuma ombi turukorera abana byona step neza kugwa aho mushije no guza binyo mu makaminja mushije no rugura sabuni umuzingo kamukazi yabazira bunda takukora ushanga ngo mushije no wararebeka ngo amizigaruho urebeka ngo mwene abari hihi kandi ari kuhereza byona ebitwetagisa ibyo kusubiyonje ese nzogure nanke za boto zaba kubika amashereka yanaza gukora byone byashaka kwabira mu kandi nawe kenkarijingo mukazi kunaba ari gushanga mukazi ari guta ine man go kwinabisa yes umushishimire kumunabisa biyari kandi arushoga kamunabisa bareka ngo warije
umushaka atambuza ubusinge ukashanga ngo yije buciro najana asinzira ari kumuyomberera amuteganisa hagira ati ejo naco cyezo mukazo ubusinge ayo nsiyaje yes then na yaba ine advice umukazi yarukwenda ninga bantu bazituru twe tanteneto care yes ya natanga kugenda nawe kare kugira ngo barashomese byo nakunze Babicenga hamwe bataka umuntu ajya bitiwe atumwana kana kariyo narira kota kuja kumunsi ukundi bukaza kirona nabo munga wari ayo nanana umukaza mushija tukandi kumwana kwa mchereza yes so byone byo mukaza nahitaga lot of support ukunse atchorobi actually so mushija nataka support umukazi we akameze bikwetasa akarebeka mu mwana yagira ati Dr. umwe abasha bitunturara nabo nubwo baduriyo ntonsya hati nyona naba weti yanaba kana kunye kusa mbene je nayo neshonga ninga aze kuriyo mutudongo renyongu menka anabi akwihiye kuko ni kuko bino businge no butagaswine urukunde je umushija ukonse n'ukoroba ego konse n'ukoroba ije effect niba transmitted ukonse akoroba so abashije nabo banabiriye nabo tikwa nyungu musheshe n'utakwija kazumtsanda tanabiri cyo kintu kitari kirunje kandi abo koso umwe noza kushanga umushije bundo mwana ariyo naza konka ko mushije yayambo mukazi okutereza ci ibere nanachi kugira ngo mwana kwateje so nawo shimwe ko nzirata anabiri we effect teri impango muno nkayo mucara konka nawe a supporting umukazi anabe kandi arebeka nk'umukazi yagumanye n'ubusinje cyetagisa munonga kandi bitwubana torara munamara nk'ibiro bishatu benda bitanu nabyo biro waho igeze nakigamba konka nashyimira ngo abantu bakurara mbindi bitugize konka still effect timpango itizo nayo hasho mwana har kurara environment yeye nayo negereta nayo njeraho umwana kuko no muraza hihi ubundi kari yasheshe gereta izo mbi mu kurara ati cyo tukagumuntu kurara mu burizo so okuzi bitkurara mu shuko kucira okirininga even neje umwana kuriramo kurebeka ngo irikirina uko nagira ko tutandika kwa jura kwata butumwa guteka kai umukano so nawa ije mbera yo ne yakuturamo ebegize leta ebiriye nyonjo bakirininga buri izuba harabo kirininga amizgo nagaka abine ejo stylinge n'inga zinasemita kakirininga miza karga kuri amheru gwejo bakamheru amiza takagahinduire gayira wari ngo wari nakirininga actually na spreading ubrof akona ke so shimira ko samizi garkirine buri hamwe kugira ngo ubona tigagira gatatu gayongera mu brof ubuze cyaha mheru ntwe namburuze tukuza omukahumuro kugira ngo itize only about omwana kugira ngo atirukana mbone ngorobwo buyonjo bwona ninga hariho bundo bushonshereke hariho n'ubundi bushonshereke amazuma ukwirukana bwo niyo nico kizibukira yo kucira yes aho koko kwatachinto na koko bunagamba umurukana sanche twakugira ngo nabana buzumukanwa bravo mu system ayirukana ngani birukana bakirecho Dr. Niwe tugira ngo nabakira bakucira icyo kubanza mwana yatandika kwirukana kigumire kucira hataka kwiriho birogena aho kugira ngo kwirukana lining ninga ura ahiruri leya iyo akako nikargaho kashu kakargaho kachurgo nkitage biro binagarika kugira kata kwegarara hakasya kuza hakasya so kugira ngo nokoma kwirukana kunga nhazaho akakashuka genda kagarika keta kagarikaho biro binabitano isande kugiro mwana magarika kubayini so chabaho buri kire hati buri kire umwana nabate kandi kukakushukaho nuko kakwanika ko kwiye ekiri isombiya yonka absorption nuko kakurura mu bire biya yonka kakabito mu mubiri umubiri kakura so ushanga naguma nashabuka so hari koma kwirukana aguma nafikurukana konka aguma nashabuka hata muhero mwana wakubiri ari kuremera kiro nkamukaga mushanja aha myezi mukaga ushanga wakirikiya kine kiri ibiri ekishata kine kiremwe ninga naye yazibo nazo zisharushire so okusharuko ukwe nukuca kuretwa kwirukana kandi twabazira umuntu batakireba nabo yakura ushanga abandi abo yazirwe nabo bamusigire umburingwa umbuhango umagara marunji kandi ukona nkarebeka nkakatarunjire ubona kazingami atoshanga malnutrition yitugamba zakwasha kona marazimasi niho kutandikira kugira ngo kirise cyakubena yo mashirikati yacu tunga kikamuzamu kikamungira ci coga mboga kugira ngo kuko butine kariya kareya kagira kata binji beragwa mushanga tabitunga so ico nekizo cyo kubanza ikindi
ni uburyo bundi bwa kurabo mu twita respiratory system aho twikiza za pneumonia za senyega za nanka arano buryo kutwita abana umwisi gwa bakumununga twita kumuteka ka oxygen za bronchiolitis byo nibyo ibyo nibiretwa pneumonia kurga pneumonia niretwa umbro ubwo kwa pneumonia nubafstamera aho aho muziri yakwata umwana yakwata chikwato yato mu kanwa hati aza yeso gukwirukana bo buri konkaza muno kureta pneumonia so nayo kuna umungano ndo gumwe ukucinjira abana kugira bata kutunga pneumonia ate ndware zona nabone zikanya habwira bo mwana kubana kwata so ukwicingira indware za ezebihaha indware zo mu isyo zone zo nazo zitaga ubuyonjo umukonsia then eventually umwana kwa kwatibere na dirobrofa test ya kubanza kufiringa mu kanwa cyo kubanza kukaga mu kanwa ushanga cyahinduka amashereka gwiyakubiye na expecting ko abanza kunyunyura tutu rwawe fore tuzaba tutu anyunye mwene bintu bushobera hata atasitamwa ushanga nawe atakunda konka abamwe narga hibere bucirika ari umwana abirishika ni munsi kunwa yangire kunwe riyara yangire buriyo burofu bwo gushanga kandi niwe kwataho yabura kurukwata kurundi kurukunda hati niwe switch rigereta manefa amero shanga niwe tacije amashirika so effects nindi munonga zo butagira buyonjo kandi ninjira yari kustwachiganiraho buri micara kabe na mayata nani ndandika conscienti echo kubanza umutugwanye n'ubuyonjo deno mwana abone kumkaje abone kura kurunje kuko batachikozere echo effects zo nindi munonga ikindi kintu kwenda kubona no jangu umwana yare makonka kurunja kutandika ndakaguma natunga za diarrhea zo kwirukana na za pneumonia amagaragaye n'amagaragaye mu misho nago ngasiskara tikomaho umwana nakura ubwongo butakuraje kandi nano connectinga n'abantu nako kurema kandi aroneze n'indwara za diabetes ziheze zukanyira hati atuntumanya ngo zitandukira nkahi uko mu conscious izo nejo gwibwire ngo mwana muto gukonse ubu yakube nayo nkakonkaje n'ubusinje acho batakuzire orako mwe na changibere for example muretere ibindi bintu umuhereza amategeko ujiro hata muhero hari ndameze ndware za pressure za diabetes nyizo kutandukira ndachika zansiga nkana yene kibuzo chamani abangumize mu kibuzo rero tendere hati doctor tarirunje kandi ryo kugira ngo wende uwo mwana yayibambe abana babagwira araha muhanda ninga abana kabo ko ndana bagenda bashaka bagera cyangwa umwana ko kujwara takine ajira kacwekere na munsi yo buyabasa natkonka babarinka healthy urebe cyane cyo muntu kushobera berimo abamemememe shanga kana karyaho kajabirira rero no ngambiro buyonjo doctor ubuyonjo ncetaje tukachiro abarwire ababana babaga babagwira rero namwe ni hino kubasitame hari ya square ya burizo okay hatubo yinesho kuba protectinga na ukubanza nabanze yabona iwondo takuchumenya konko wunda hona konko mko yebona muno a building a certain type of immunity kugira ngo umubireke kugira kumutakwereka gumuntu muteganisa so naba yamanyirira imbere yibi hata manyira magaraga hama konko wawe wamutaho ningo kaguma konsebyo takubura kwirukana yego konka eventually bakora bindi buzubu ebitu bitakuza kureba kagira ngo reba umwana kariheze kadarwire konka to kumanya ibindi indwara zayikorera izindi naziha ibizibe byayine psychological nibiha atushanga atabasa kugira ati ucimurebera uje taboniye narokoka so ntuyitaga ngo biyare tuchikore kandi umwana wanje tiyo chance yayine no wawe tubakushana so utakamire televiziyo ko turamanye ko ari reacting babyo kandi narahango mwigoro nawe nareba kuzangana bareba banakubeye biyare okay uza kwita umuntu tufuba kandi rahanga byo koresa we bari munyana witwa gumanitwe prognosis simuka itomwe nakatkomaha Dr. Kumba agaruca hirwara ze kurebera bamutegerize inda amasomo ngati yankana then nabwo imanite tugumize munamuze y'ibisinsino otakarugaho nakweshengereza